Hello mundina namite ho zo si lim na kahin nei kirun chule tu ni khwa ding in jong EIMITIMES editorial kunin THUMANTAM topic chum ho phon do na an nei ki taw hiti ama sape na ding in system su di ngai zo a hidem ti ana seu hiti kukimina kiloi khom na hi zarum ta a hi wa nga aban ta pon ti jong ti the a hi lo na hi ipiji hi ding ham hi chi hi mihim hon a sa kiloi khom na alung kim lo ji a hidem a hi lo le thil tha khat ke podo han ti na a hidem ti hi lungel thei zo sin ngai tu che a phading in akilangi kiloi khom na lui ho hian a tha hin phut do ho hi zong le nam gel kho na zala a bolo a hi su ke in nang gel dan adi puitia sei thei ding zong di pon ti hi chen ge ya nam ngai lu na le gel kho na zala lungel nei ho hi lungput ki bong le kilom ta hin a hi wangin ngai lu na nei hi che zong leo ki ba lo na hiding in gin mo awmi kiloi khom na hi a hloma mihim atam le aphan tu hin kiloi khom na zo tama mihim hlom hiding ham ti gin mo ale tai kiloi khom na ki ti hi thingnui sei na a hidi pun ipilam pi hi zong le nam ngai lu na thua kiloi khom na zo si sei na zo in keluti gale tul sunga angai khoji a ki phut do ho jing zong gal thu thip nai lova ki bung khan zong man kitan langkhana igel le csu ho jing bon hita aboi theileo thal choi ho itida diu ham zong ti thei a hi aphat phat le kiloi khom na hi ipilam hi zong le min tha za ding jingin hi chi ho zong chu ahung chi so tingo le alui ho bebem hong hi jiwin hi ji hin kiloi khom na tha ahung gin zong le mi pi hin epe ahung tin ya diwem ti hi abil do jiw dan hele akilom tai atha ti ta lo alui ho zong hi mi tam ta chun sim phat anga ye ati che diwa hin a hin la sim phat ding dei ho zong chu lam ka in pong leo ahung tikit na diwem ti zong sei the a hi di pui election jing zong khu iki thu khom le ki kaya hin akidin khom lo le ki kai zo lo hi ti zong koi man hei pun ti tu hin ku ki min pu kiloi khom na president a hi lo le chairman cc hi ki ku khoma ne khom sim ding hi zong le silchar naw nga be tha ngai ding a hitai he chi achunga I hin seiwa kun hin lungel the ho chun gel do tampi anei diu ta asano min hi ngai dan khat ki sei le kiloi khom na tha jing hi a hin bol ho zong oi moding a hi di puwi tunia gel khom dinga dei chu kiloi khom na ho hin itabong ideology anayu ham ti hi tu hin akivet le ideology sanga emotional zo a lam ki zo ham ti thein awmin chutia hi le alung kim zo lo ho chun kiloi khom na tha chu alung vul jing diu mong a hinai hiji chun kiloi khom na tha bolding hon jong alui ho sanga ideology thu zo lungmit la anei lo le chom khat zo ting alui ho tabong chu hiding mong a hiwi hiji chun tu nya namkal sun dan hi itabong ideology ki chi pi ham ti hi ki seibe ki le ideology nei lo lo mei thei a hi wanga hi chi ideology ho chu ipi ham khat an ji hi mei thei hin hi chu ipi ham ti khul chil anga in hi ji chun mi pi lam zo dan hi lungel thei hon ke study ki tup ta nei ngai ding in jong akilangi hi ji chun nam ngai lut na thila kalson dan system zo hi di lo hi khating ham ti jong anagel khom kiruti aji chu phungle cha ngai lut be se hin ipilang hi zong le kiloi khom na zo sia ding hin ngat tabanga ol cha cha ideology hoita ta ho hi ani achai ji hiding ham chule phungle chang thu ji hin election kiti tapo akai dinga lom le lom lo kitan chan vo zong amuding le amulo ding hi gamgi sasu keidanin akilangi phungle chang hi midang hon zong anei daw a hidi pun ahin la koiman hitabong lom loma gamgi asim diu gin charom pui phungthu chang tu sud hon jong kundo na ki bongin asut cheun a hi wangin ki ngai lu na le ki ta sana sangin ki khan na le ki ang si na zo hin mun le mul alu dim zo danin akimui hije chun ki nom le ki da le kuki society hi phungle chang ki tum huina gamgin a khan jing lai sia hi system hi a hi ding dol chu hi zo ding hinam ti hi hichigam gi ji hin koitabong nam ngai lu nagil ta le ideology phata hin podo ding hi zong le ama ho chun hoilai chen apha di hinam tia mi pi lungdong ji hi masanglaya Pakistan army a pathan honbo
reng anei thei duty to ahong kilo thim tai hiji chun nam ngai lu na zala kalson dan hi system hi gelgil zep ngai ding ham ani na adingin gamsa nga gamgi zo ki buipi ti an seu hiti gamgi buina hi leisit ki sim ti la pa tu ni chan jing bei theilo le mang theilo thil khat a hi buina tam ta hung ki pa do na zong gamgi ji a hin tua Russia le Ukraine buina zong hi gamgi ji a hung ki pa na hi aje chu Russia hin sepei tha na sunga Ukraine gam ala pi wa hin di ta sei ding chun Russia sa nga Ukraine zo hi gam ngai lu a hi ve ti the hi hitabanga chu India le Pakistan zong phat khar khat le buina sang ta asu jing ke hi gamgi thu bui je hi hiji chun Simla agreement July ni sim ni sang khat zaku somsagi le ni kumin anaumin ahin la atu ni chanin athip theilon nai pui chule India le China ki ka gamgi thu bui jin British India in Tibet to sang khat zaku somreli kumchun Sir MC Mohan British Foreign Secretary min puin MC Mohan line geti gamgi kinup tu na anneun hichu khonunga China in anapam nom lo hi India gam sungje nga jong ade in northeastern gam ke ahin Assam le Nagaland Assam le Meghalaya Assam le Mizoram ho hin gam gi chungchang a hin boina annei jingun thisen ki su na jong anasu jingina hi Manipur le Nagaland jong Zuko Valley chungchang a hin boina new anasu jingkiri tu tha chun Mizoram le Tripura jong boina anum jebdanin akisigi hitabanga hi state le state ki ka gamgi bana district le district ki ka gamgi boina hi anasu jinga hi hiji akise gamgi boina ho hi tu ni chena sulhap nai lo jong aum na lai chule ei hola ajong khole kho gamgi boina hi phacha jinga hi mi abang loi chu hunama gamgi ke jong umda lo a hin hitabang ho ji a hi boina tampi anasu ina hi abang chun gamgi api sa kape poitia hung pangloi an kidin hiji chun gamgi boina zo se hi aji a su ke I malai pule pate ho seidan wang chun gamgi ke han hi anadei povin koitabang gamgi ke har ho hin ama ke wuina kham ake do tingule athiji tawi jong anatiu vinahi mihim hi lungel ake bangpun acho na gam jong hilo ahi wanga mi gam them khat be loi la te ding de hi an jin hitabang ho ji hin gamgi buina anasu do ji hi kina ding de lo jin di hi jong le anathip loi a jin gamgi a lom ho chun gam anake jingun ahin la di lo ta gamgi ke hi khole veng khanto na hi be se lo hi le akilomi masang lai chun thinglang gama inmun ki hom hi lo hosan hilaya hin in ki so ati ti na muna chu ana chenga avel la hun le anaki bol ji wa hin tu hin mi atam zon phai gam adal ta ji hin tu masanga phaili ho khole veng aso do gam tan in mun jong fina ki te a hi ta ji hin neu cha a ki su kha jong le mi him lungthim asu kha the hi tai huchen dola hoso hin mi him atia naw khat chu koi hile gam gia kilo si ho hi amu danu azat chu minahi housabo hilo husunga lungel thejo sin jong in mun plot athem thema ke be ho hi amu nom powi ahi wangin in mun agua ke be ho hin min amu si ding chu iman agel povin aman aphat chum pi ding pole zum le za he powi in mun size ki bonga ki hom khatia ki vet le ki chi thim abana tia ki vet le linjep to bang ho hi abang loi chun alin ding monga anaki cho a hi lo le in mun hom hon achuti ding monga anapi jong le kala phem hi agu tho an hi zinomi hi chen gea gamgia lob le zum le za hello ho hin hi chen gea gamgia lob le zum le za hello ho hin gam angai lu su ke uzong a hi pun ama mi mal ding bowa akilu si thu wa hin gamle gu khole veng angai lu ro a hi di pui adi in koi tabong sumle paya acho hilo mi cho sa gam de cha ja gam gya buine sim ho hin iza sei jong leo zapi hup zo pun ti jong hi gel thein au min khusung veng sung in mun gam gya polche ho jong hi koi po khusung le hobung ki vai hom na ki kum jong le lunglin akyang zo pu ve ti hi seiwa he pon ti gam sung le mi pi ngai lu ki ti khat chun a in hing pa jong angai lu ding
Ako hing pa zong angay luding dola hin. Chu tilova ama phachom na dinga boina nyaw nyaw simjing mi him ki ti chun alung sunga chamna anei lo zong hemei the a hi. Abanin batle tham thua kita na hin kho ngai ti ana sei kin hiti. Batle tham hi anei lo be khazong le mi him atam zo wang ong thol zo dingin gin cha rom pui. Aji chu batle tham hi to gun din do na khat a hin. A hi wangin batle tham jia boina hi nisia jing a hi kiri. Sarkar jing in zong gamdanga batle tham ala a hisu gamsumi pi hola a hopmuwa khanto macha na to gun achi pi jiu a hi zin changwar a hi lo le mimal hin khwa hi lungel khat to do ding a ki ti ting le batle tham lovin a ki bol do zo ji pui batle tham ki ti hi anom lo hele fanoi hi tu sa nga khangto lo zomei the a hi sum kolve ne to gun lin ta ta ki bol ho hi koiman ama sum chang apo do a bol do zo a hi pun benglon a ki lova a bol do hi chu olola anung sa ki jiu a hi bovi hi tabang chu beng ho lung tuble bidoi zong a hi kidi a hin la benga sum la ki ti hi abil he o mahin e ma nup za za la the a hi kit pui tu la hin amun muna sumlom interesa sum vei kana umin koi poin ama ho chu a he do lo zin ama ho chun mi agui kirun hi chi ho chun sum pala ding mi a ho lu na hi amu tingule hi chi sum lo ho a hi lo le mi mala sum nei interesa hom ding ho ko ma chun apui jiwin iam tia a ki ho theiwa sum a ki pi thei tingule hi chi a leile ti chu dolali ho chun 20% a ki la jiwin hi tabanga ki pe sum hol hi mi phachum pi umahin ama ho hin mi in mun a hi lo le lo mun zo pi a person kila ding ti ho zong abol jiwi lak som bat kila na dinga chu ezen hon lak ni akila jiwin sumbat alapa a hi lo le ala nu dinga chu hechipo ma chu abat asa ding ti na hitai tu lai sum hol dan azat za la hechi jong hi chi khat hin ti eyam tia sumba pa a hi lo le sumba nu chun alungel banga acha la lo le hichilak ni puma chu athui api ding a hi zin azang khai zu a hi di pui chule sumlam hi han mimal sum thui hom ho hi jong le sum thui pi jing ho chunga bo tha ani wa hin koi tabong bat ala zowa jamang loi jong ki ra hin hi tabong ho chunga chu alon ji a he de ki lo wa hi bat le tham chung thu a hin sum hom do ho hi han ala ho hi jong le ki he thim na le ki ta na hin khu angai mi tam ta hin sum sa do ding de le jong le ani angai in azil lo bana alungel to gon ho alol hin lo zin asado wa thei si povin hi tabong din mun a hi ting ama chu namphua nojing sanga ama hindan chu mi kita a hi na le sumnei hon jong lungel nei ta ban asu angai olola athem thema a hin pi dung zuya ala piuwa ama sum a hin sa do theina dinga lampi zo agun piu ngai a hi sum kolvei mi a hi le sum api bewa alol hin sa diu ham a hi lo le lampi sum asimuwa sumba pen chu alol hin sa diu ham ngai kho zo dingin akilangi tu hin hitabong jong chu kala anom khajong le thang phungin a ke khanai pun kala mi di lo sum su chat ve ding gwa sumban ala jong umji a hi zin hitabong ho atham dung zu yuwa mi kita ho jong chu a hin tham tingule sumbo ho dingin ha sat na tampi athung theina hi langkhana sum thui hom ho hin gamsung machal khanto ding deja sumpa hom hileo tua ki sei ho sanga hoizo lungel jong anei thei diwa hin a hin la tua sumpa hom ho hin amho sum apun ding adeji bowa a homo hin koima ding lungel neya a homo a hidi pui chule beng hon jong lon defaulter ho chu itabong lampia ban akisa do thei diu hamti angai tu diu de yomi chubana mi phep hi sum ala zo wa pat sum nei te don talo aum kidin hichi chun ki boina za chum chum tam ta an uma hitai deidan hi le sum le pai bat ki pi tu ki ti hi kita sanawang a hi zin sum ki se do theilo ding hi han sum thui aphat cha pi theilo ding hi jong le ki ho ma jinga ki he tu jing ding hi thilpha khat hin ti khan to dung zuya sum thui hom hi tam che che ding a hi zin sum hom ho hin dan ki tum anei diu de omi chule sumla a ki sial mang le zamang pi ki ti jong hi thilpha chu a hi pui
Achaina adingin chate nu le pa vet kol na le boldinga koi hoi chizo hi aphazo hamti anaseu heti masang zep lai chun boardinga chapang koi hi aphapenin anaki gelin hiji chun akoi zo lo ding honjong keham bol ta in chate boldinga anakoyun akoi zo lo hon akoi zo ho anot chaji leuwi boardinga ki koi chate tamta mi piling aso don ahin la boardinga ki koi zo si hitabang chu ahi zo powi chu chiphat lai chun nu le pa te dinga boardinga koi chu ta sanalin ta annei wa hi aji chu in muna anu le pa te hon lekha dei bonga anhil theilo chu le chenamun gamla ji le a school ahi lo le boarding anamin thanji hama jong chu anakoi ji wa hi chu bana hi chiphat laya chu lesson ahi ding bonga het sang chun English pau thot hei chu mi hon anangai sang kirun English pau thim chu lekha thim dana anaki gel khang anahi boardinga chu asuna jana English a ki hona ahi ji chun simlai ho chu sarkar school a kai ho sangin English thodan athimun hi chu aphat laya anaki ngai sang chu ahi khangki khel dung zuin South Indian jilkung koiman agoi tapun science le mathematics jilkung dingin meilho ahung ki khosa kirin ahi gale tul umlo hile tu chan hin mathematics jilkung ding hi school atam zo mail hi ho pangna lai unti phat phe masanga pachun tinglang mi ho la zong mathematics le science jilkung ding surum ta ahung ki sep do panin tu hin gale tul buina zong le school zo sia hin mail ho ngai cha na anum khazong le tinglang mi hon hechi subject te ni a hilun hechi simlai ho dinga head be chule kisu na zong anei zo diu gin cha ro mi adi sanin boardinga chapang ki koi hi English pau azil ding banova science le mathematics amachal diu chu nu le pa te ho lungtup khajong anahi nahi chule chuchi phat laya anaki gel sang English pau bowa ki hilding chu mi pi ngai sang anahin ahin la thinglang mi ho hi science le mathematics hi anaki maljin muji chun jilkung pa ahi lo le jilkung nun English a ami hil chu apau di le di lo chu thuchum hi tale simlai ho chun subject hasa hi ji chun ahi ding bangin anhena diwem ti hi tu vai khununga hi gelkham set ahi kiri tu chan hin nu le pa te hon acha te athunun lalji ham ahi lo le boarding momong chu ta san na anei ji uzong hin tin cha te boarding a koi hi aki ha bol sing na lai hichi hi boarding a chapang koi oi mon le demna ahi pun ama bo nu le pa to ki vop le boarding a ki koi chapang hi hoi chi zo phajoding hamti verka na dinga ki se ya hi chule geldo theiding khat chu masang laya chu nu le pa te graduate chen ana chai hi tam lo ding a hin tun wang nu le pa te graduate level hi mi tam ta hi tai chule sarkara hi han private school hi jong le jilkung jong tam ta hi ta ji hin chapang chu nu le pa to ki vob le boarding a ki koi hoi chi zo agil zo ham ti jong a het diu a hi ta ji hin he chi ki se hi a het thim tam ta aum ding ta sanau mi boarding a chapang ki koi chu jilkung hon avat kholo hin mi khat le ni bo aboi piu a hi pun chapang tam ta to achin thaw hi ama wang in muna nu le pa te hon acha te avat kholo chu tam le jong le mi li la nga kal hilo mei the a hi zin nu le pa te hon school chu gal kai pha na ding mun a hi na le building fi tam ta pi sa nga in muna vet kol hi kitub zading ham ti a hi ama wang nu le pa te hon cha te vet kol na dinga phat api zo lo le hi chu thu chum hin ti a hin la ei ma cha mit su na dinga hi phat pi ngai a hin nu le pa te tam tain ho bung khu sung le thildang dang ji in cha te vet kol na ding phat anagi pipun boarding a koi hi jong le in muna ama ho cha lo dung zu ya ki hingla tabong ana hi jin nu le pa te tam ta in aki bol khili hi tabong a hi ji chun cha te lekha sim pi lin na ding le macha na dinga hi boarding sa nga parenting hi phazon ti ti hi tu lai lekha thim nu le pa tam ta lunggel ahung ping do kit ta na hi chule gamsung drugs a hi lo le ngolveina apun jing to ki thon hin boarding le school ho jing jong hi athin loading hi inmuna nu le pa te hon agal mu pha kit tapowin hi chi jong hi lungil ta agyal dinga lom khat a hi kirina hi ti chu
tu ni khwa dinga thumantam a hi lo le thu phachum topic chum EIMITIMES editorial ku na phun do na in nei thiu hi chen chu hi tan ti